Okay. And 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Wow. Wow, mate. Yeah. Fatalo fatule. Nea fiafiro na sapati. Mayama to inisi nei. Mana tu sa to fi malie mafile mu. Loa sa po fela vale vai ngora rangi o loe mata mai moai por kalameliti live de nea fiafi. Mana tu sa to fi malie mafile mu maua sa malo longa lelei. E pei ona ia malo loai. Ina ua uma ona ia te pena mafausia ina lo tātou lalolangi. Ona malo loai leo ia. Ile aso rei. O te talitonu foi ua e lava tau so mo le vai aso. O lomana inei. A wasa fa o loa ina lau tāpenanga ma ua whaatonu fo lau le upu fola o le nei aso. I lau tāpenanga o lau savaringa na nei vai aso. Ia ma le mana vangaola na tāpena iai le pa ia le ainga salevi. Tō matawi nei tātou umalava. Io tātou whaiwalo filima ma tātou tāpenanga le tangata lavaia. Awa le tātou savalinga i le nei vai aso. Ya, talo fatu le iti live ya to e malea ngaga whalalo ilo tātou tunu. Malo le sifua. Ta afutai fo i le au whainga renga male upu fola o le nei aso. Ia, talo si o tala masanya ale au whaito wha le tunu e talo se io se fatu e pau i se ele. Ina ia tupu maolo. Ma ia veo se me whatonu fola ure sui fua au no le tunu. I le tala le lei. A mai se lo tātou no nofu ai le nei le rangi le tau singa o tātou aiga. Ma le whatonu ina o tātou whaiwa. Alo whirima o te tofi tātou te ngararu. Hei. Ja, halofa. Now, e te tau na wha muatu lo tala lea. E le maasani o na whaisa o pora kalame i le po lea sa aisa u whaatari. Se i te ale ono nei lea fiafi. Ya, ona mata lea ona whaira tatu programe. Te rei mana o e whaia tu during the day. No mana o se umare nei ono nei lea fiafi ma tā pena wa tu ua sao ningo lea fiafi. Iona tā pena ile o le pora kalame. It's just us talking. Nga kako waka kakalmua. You know? Langa o le te iloa o le tatia le ta le tapena nga tele mo le aso atai ama le vai aso fou atai am. I le whae unga le wha masinonga o Tarsanga apili. O le wha masinonga mawalunga le a Samoa. E le mata o pule walo no tosi le fia. Lo Tarsia la mo lo tau mate matea tai au. Ka whanga soro le vaso. E te tau o na mawaise unga o le wha masinonga le o Tarsanga apili. Po le koto whapiola Samoa, le matau pule iei. O le matau pula wane nei i le fono a le pale mene lea na whatonu mua le whamasinonga maulunga i ni ausu te tonu le fitu aso. Uma le fitu aso e lesi menga whaia. Ko e foi mai loe koe apili i ai mana o ai loa la le Supreme Court of Samoa i le koe whaia loe laku avero i runga i le mea ngaka i whamasinonga ma le unga e ngaka i unga ma tā maua i loa
awan ni to pili ina sesi yes fa unga ola al final for da ola la te manatu ai ina me ye ele I mawatu mai le forosi ele mai mo ngala tatu tenu ana na fina matananga ma sunga al pali tele no le tulanga le taimi sai ai o mena tu te ona tatu tu fa manino a meia ya ona no problema tatu te de po la to maniar fa unga ala kota fa pio la samo ta upu nei mo le aso ta ao ya na o le tatu te tala noa I le sa o mena tu e o ska ko pesilo se lo loko ko mo ko ele lo loko ringa so se wa kaofo e malolonga elele e aso sai la loli e man imetinga ua mafatia itato e bapuai imetinga ua mafatia itato e mapuai imetinga ua mafatia itato e ole vai e malulu e mapu mafeilu ai le au malanga le lava e fa penale asosa le au malanga le lava e fa penale asosa le au malanga le lava e fa penale asosa e ole maunga satuai como semana ilo ai venu pa ia malelele e asosai la lone sa sul gilu le gibe sa il foi puero il mea e io le manna e fangai o e o marangani mea a angelu mai lunga ua maua I le mau fita mea a angelu mai lunga e maua I le mau fita mea a angelu mai lunga ua maua I le mau fita Yesu ya e alofa mai e soani ia I mato o la mato fa au ngai nai e asosawa e au ngai ia mato fa au ngai nai e asosawa e au ngai ia mato fa au ngai nai e asosawa e au ngai Mau kako ele io ele loku ringia sa nga wala nga kurepese so yeso nga fa masau so lola ka ula ku amio fasilo sia wa mio mangkuana sa siloku ya la mi masangir ka ulo ku basang ya ka ku masang ya anyway o le toe fo'i tua i le polokalame i le asona nafi na ona toe fa'apupula lai titi na i mea sa ngina i le polokalame i le asona nafi o tapenanga alohia a vaenga te tasi o loo whaia lātou o loo awai le whinunga lei e le temi nei mantua e na o le
ofiso le loia sili, vaenga whaufai le fast, leo whaupopone iai, ma le soseiete aloia i Samoa. O le sato e whatanga e le whamsino sili le awai le vaenga whaufai le HRPP. Al ufa petania len whaunga. Only to be heard. But there will never be a party to this case. Let's fasamol nga mea. Sosong may kako. Wafatanga le vanga whaufai le HRPP. O na awai e le matao pulea e whaalongolongo. Ma watu le lato forasanga kaua inga whai loak. But ole ale mawhai o na avea i lato maitu o le wha msinonga lea lo whanga solo nei. Lea sa whai las whaleile. Lea tātou te tālia tāru si o tāi au, po le sodua o le vāsore nei. Mau mai ele unga ale wha msinonga lea, le Court of Appeal. Mana tua foi, ye mana tua ale me lea. O le wha msinonga lea utango fia me taupu lea, o le wha msinonga maulunga e ngatai. Wha msinonga Samoa. E umaloa le longa le wha msinonga ne masamula to whai unga, e le toe apili ina sisi. E le mwhain ko apili. Final. E le koe maru rue. Mo le toi fa e mo la tu ina I manino le matol vai le mai mo le tunu pe na il forsanga le vas ile asona na fi lesa ta fa e tu na fi le fa man manga le sungal paritele ole apili ne ole apili na fina wina le ufficio le loia siri le malo. E whaata tau I le whaata nunga le ana whai le whamsinonga maurunga Samoa le Supreme Court. E le asurus fuma le valo yuni. Ia, e mana tua vo la e tau whai mawhi fie tonu le tūlanga le nā. Le whai unga ala wha masinonga le Supreme Court o kero karangoku le Court of Appeal. Le ana la tau wha lea o ngai nai ma tau wha soli tu la fono I nai. Le wha tautonga le sa whai le whali ie. A le vaianga wha o whai le fast o kou rol mea nga. E le tui whai loti au tōri mea na. Tasi la mea. O le la e anga I le apili. Ale ofisa o le loi city. I mana tua la, let's free le tene. Let's free le muni la valena. O tape na ngai tu umata itasi. E fofonga I luma o le whamsinonga o le Court of Appeal la Samoa. Po le whamsinonga e ngatai whamsinonga Samoa. O na ngai lono le whamsinonga whaile lato I le longa. O lefo I la ta maua le manatu o le loia siri. E na o le ama malu o le malo. O lo o iai le pule whaitaria e talo I nai le tau o fianga le parmene. E le ai se isi malo sianga po se isi pawa e lungatu o le pawa le I le au le malo na te tau au fiai le fono o le parmene a Samoa. O le forasanga na le QC sa tu mo le official roya sili al malo. O le forasanga le QC sa tu mo le vaenga wha whai le fast. E to mua. Pa mere forasanga le QC le. E le ai se pawa
o i le ao mamalu o le malo. Na te tauwhia ma whaatu wai o na fono le pale mene a Samoa i to tonu al faso limaso. Le ai se paua o i fongat o le ao le malo na te tauwhia ai le tau fianga a le pale mene. O mana tua le melena iei. Le sa fai fasa launga le ao le malo. E na wa umar fai taunga lo i al palota ma fai lo lo fisa fai palota i le ao le malo. O le tati yanga le lewa iei. Ko lo le ao le malo. Tau fianga le pan mene. Ai natu silfia me kupu. Koe fa le ao ngai ngai la ngai fasa launga. O le finanga la le ieni. O le whatautonga le sa whai lalo le whare ie. Le whinanga le ar kiusi le tū more. O le whinanga le whatautonga le sa whai lalo le whare ie. Sa muli muli le vaenga whau whai ale fast. Ile whawai. Number 1. Sa muli muli le vaenga whau whai ale fast. Wale ngata i le whawai. Ai o le whaatonunga ale whaamasinonga e na ia fono le pale mene e pe o na sipela mai le whaawae a o le umar faso limaso. So le mela lenga o le fast fight. O le mela sa muni muni cha il whaawae. La le whaawae le karango me le fast. Fo no le pale mene. Ai le umar faso limaso. O te tau fianga la le les falele i luma le Court of Appeal. E fasidi a lor famsio le siti. I le QC la le al vanga fau fai al fast. Tu fe kau kulenga le fa perkanyo ngau le fasamo. So the Chief Justice asked, if the head of states refuses to convene Parliament, who can convene Parliament? Famar sila famsin sili. Ide loia le QC le alfas. Amo sura le ahora malo e kalo le fongo e kau fiat pan menge. Oi lam finga kalo inga le fongo le pan menge. Famar sila famsin sili. What does the court need to do? La me fai famsno. Talile le QC ale fast. Fai kau kulinga le ngo kon fai le fasa mo o le lava kau ka ko ngai lua. On sai melo. In response, Fast said there is no mechanism in the Constitution of what next if head of states refuses to convene Parliament. Tadi loya al fast. E pe ngu fa vai I le mele. Pe a fai o le a musu refuse le ao le malo e talo le pale mene a Samoa. Let's pause here for a while. Famari talia la QC den kumol fa. E pe ele makwasi pela le lei. Embelang ofa nganga o I konga la kuro I pela kuro I ngu I la fono. Ngu I fa bai. La le me kupu. Pe a mosu le ao le malo e talo le fono. El pan mene. Kako kukula I kikera I le mele. Si kako karkala ngola I le mele.
O le vai re ka ngo lo ia. Lo QC le man fam sin sile samo. Le vai de tu se tu a. Ah. A vai sa le fina un le ale lo ia le ale QC le al fas. O lo ngur vai ia lo se pela mai. Po le ale me o le a fai. Pe a musu le o le malo. E tau a fier pan mene. A vai sa o le manato lo ia le. No minga. Le la ka pinga ngon fa vai. No, don't jump. Ele ato tolta pena ngon fa vai. But here's the thing. Asi felo, al tala, asi fatu tala. La me ufsiling le te pena in fa vai tua. We, fa karia. Wait a minute. O lau tilo e i vai nga le tala no mai le fam sinjide. E ai ma se mea o fa le tonu le tapena ngole fa vai. O le nei la le mau. Lau le tilo ma la fai tau nei weekend de mele o fai moto toi foi toi fai tau fa vai. La nga le fa vai fai tua. A le mela le ele i mate ia e tua a na la to fawina le fa vai le o le a o su ko sanga le bakua le la o su ko sanga le makua le malo ko ele i lo e tua a le tu sia le fa vai e ai se a o le malo la fa pesa me fa ele i lo e tua a ele i ite tua a na ta pena ina le fa vai somewhere down the line. Ole ai se a o malo. E fa pea. Me la lo fa kwai. A vai sa ona fa di winga de QC le fa so me le. Le lengo fa ngi. Au fa sa mai fa sa mo la mai. Fa mai le QC alfa. O akulo le mele. Pe a musula malo. E talo il fono il palmene. Ngu lo fa vai. Wait a minute. No. Ele ngu. O le mele o ki ngil mele. Ele ma ke ie ko inga fa vai le la os fu ngil malo ko samo. E iai se vai kai mio, mai whainga malo sa mo e le kausanga, luas furu. O iai se aon malo whapea, lea. Fongo, kolo. Fa alwal fasalonga, usul fongo. A kars furu le si po, a koset fasalonga, o kenso. So there was nothing. Ele se mea. O le wha vai ko penga ko inga sole. Makau kia. Aele i ko losi i ko inga ia. Se manatu whapea. E o aku le luas furu tasi. Wa iai se ao le malo Samoa. E whaapea le whaatinonga o ona tiute o si pela mai e le whaavae na lato te pena ina. Tiko kikiro ko inga le Samoa lua me whaavae nonga whainga malo o a kuma ngu matka kunga whakepsiang kau sere fide mu o mai lusu kasi ai ka ko whakau ilo mana malo whapea. So I don't think na whaatamala toa ina te pena le whaavae. Lea sa manatu nai toa ina. O tau sere file mu. And it did. Ele i kolosi mao fawale toa ina le. O mai le whainga malo Samoa. Koe kiki, koe kasi ale pionga o lo de os furu kausanga longo malo ko kasi. Ai ka fili sao ngolo masikanga ka iri mele. One man calling the shot.
Ole na. Ole whaavainan te pena to ina. Ele I loe to ina ia. E ele ke meo ora sa varinga Samoa kausanga lua sfuru kasi. Failanga fainga palo ko pa enga long sfuru fiku long palo mea. Ai kupuro mana mea. Tato whaawak. Toi fai mai ki usile al fast. Tu fai totu lina papetani la. Fast argues the votes of the people is not being acknowledged because Parliament didn't meet despite the 40 days constitution. Ole palo ka sa mole sa faila sui wa pedida. Eo o mai ile so. Ele ai ma se me ofai. Nga solo Samoa e faila o palota ila sui wa pedida. O mane finga palota na. Le o tau fa pe mai. Ma tau tilo mai tangata na tau palota ina. Yar ngi fa pengi. O mai le si vai ngala fa kur malo. Ai koso ya, koso umale simea, faidi simea, umale simea, faidi simea, umale sikusi, koe faidi sikusi, koe faidi sikusi. Koe faidi savaringa. A ole neia, to te whapea mai, Samoa, o uma o na faila tau parot. E ai ma se mea ka ngaka iang kokofia. Sfai ma se ikau kiloange. Po lea se mea e whai ngā whiriwhiri ngā Samoa, lea sa whai lea so iwa apiri. Ei ma se mea. Ei ma se mea. Whawau. Then Justice Leilani asked, if after 45 days Parliament does not meet, then what do the caretaker government become? Na fesili le tasta mai tai whaamsino, na fionga ia ta whai malo, ta wha malo, Leilani. A uma le fase fulu ma le lima aso, ele I fono le Parliament a Samoa. Lana me tupu, ele malo tau avepe a uma le fase fulu lima aso, ele I fono le Parliament a Samoa. Dali di QC al-Fas. If Parliament does not meet, then the caretaker government is seized. Famai kali di QC al-Fa. Ale fano le Parlamento to tono le fasuli masolea. O malol fasuli maso e fongo e muta I fo ina ma le whainga malo tosi. Caretaker government finish. E a umar fasuli maso e le fono lava le Parlemene. Wa vai whainga ngwan vangale. Le koe u mafura o le Parlemene. Anga wa fongo o wa so solo le leiri kere o mea. Ai kau mai kau mal mele le whainga ngwan vangale. No. Ele o mga koa ule whako o le whina lea al QC. 45 days, Parliament didn't meet, and that is the end of the caretaker government. O le whalili yunga na al QC, al fast. Whina ngale whaile tene. Toi whai mailo la ma le QC al fast. Parliament does not need to wait on by-elections or petitions or woman member. It is required that they have to meet within 45 days. Olo winga, ele kakau nga kawhia le uswina o le Parlemene. Whakakali I whaamsingonga I whangasolo, markofinga o le suitu maitai le to ono ito maitai. Ele tatau, ona whaatali ei, le fono usu o Samoa mana na Parlemene. I mata upu ia ta tia le whamsinonga.
kako kalangwala il mera la me wo fair kala QC ia fas me ele con kau fil palmingi i kau pi fanga sol palming asa na we fanga sol palmingi na al mero ko mo fanga sol fo palmingi ka pengal kalor kupe mai si me uma move on ai fa awo per nga renga fam sinunga a pingi ya upa ure ya sa we fafo ya a pingi ya i upa ure si ala sa ya kuku e pero inga fa awo do di makausanga bla 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 ole fina ngala ale QC sa tu mo le vai nga fa fai el fast si utato tala no tasi el vai nga lea au tato yei pe le mata upulne ole si le vai nga ole fina ole le fast e tatau ona loa ia le whatautonga sa whai i lalo o le whale ie. Ha? Le mele le whinga o le whas. E ta tau o nā loa ia le whatautonga sa whai i lalo o le whale ie. Ale o whai mai i le whaeunga le Supreme Court le wa iei. Ona e leo ni tu manianga masani. Lau fai kau ia ile fuli le ile vaanga le fa vai le ta ue le talo ina o le fai usul fono Samoa fa tau to ona na pan mene. Nei mase me olo o yai le fa vai le ka umai yai fa ko le palmenge i ko kongu o le mokafongo o le palmenge. Ali lo vinga lo kala li tui. Nei mase vai ngol fa vai o ka umai fa ko le palmenge i ko kongu o le mokafongo o le palmenge. O le pinge lo kala. E yai le pa inga nga fa ko i o le farkalo le ko ngai mako. Se motafono. Dia tato tala no ai fo ira. Ana o atu nei le sola ai o atu le vaenga le foi le lato fato tonga. Ai ruru se mafu e pe wa mu le fale fono. E ka ofi. A o lea ole a uma le fast food maso. O i lea na tuli e le vaenga lea. E fai. Manui le i uma le fast food maso. O ina lea na toso ai nei ele i pipi mea. Ia uma lus e fast food maso. Ele i fai e se fado do. Then it's a different story. It will be a different story altogether. E essa era a coisa. Me pega uma guerra fácil mas fai a mais faca o como assim. E uma coisa ali o angelo já pipi was by right. Lembra se ka ko fa mo faca o co, ale uma fácil mas. Ui, uma coisa foi o male. E o puringa foi lá com le maro para. Ko foi uma fenga para. I'm just saying. Pero almena len tuturi nel finaua al QC al fast. Musular malo. Solo muli le foi lo tuyo el fono. Le yai le fon vitalai. Local mot fono Samoa. Loca fafea. Alenga la kula na fionga ile famsen city due fai corme ole pina na loka ko fa popolo yai
ma le mumusu o sui o le fono o sui tofia, ina I awai, I le whatotonga. E pe o mena, le tele na le lifa I ele fi naunga, ale fast, forsanga le le sa falile. De alao le ati le tilo I ai le koto fa pio le Samoa, I fi naunga umani, ona fai ele o lato fai unga. Ai ai la, ma le vaenga e tasi, sa fai le lato I tu, I le whamsilonga le nei, le aso munu le Australian tenei, o le vanga la lea. O le vanga le taua o le Law Society, po le Societe Aloia a Samoa. O tele I whaalonga mua mua I se mata upu whamsino. I whamsinonga a Samoa. O whaatu ai se tu a le Societe Aloia a Samoa. Ai sa o tala noa inisi matutua. O lato whaiwalo whirima ia. O le mea lena tu la I le Societe Aloia Samoa fia a wai. Ma fia whaile lato I tu le whamsinonga lena whaile sfaleile. E tau le ngana whanei ona po, friend of the court, na tutu o le war al whamsinonga. Ai o le manunau ti o no la tutu. Ma le fia awai, whaisa la tutu le whamsinonga nei. O le tu to atasi, ma le fina wina, o le tu la fono, o le whaavai o le malo Samoa. They wanted to become party to this case, to defend the Constitution of Samoa. Kika ko wola po ala me nga ukala le QC le sa taita ia le tu le ale Societe Aloia Samoa. Famele for sanga le QC le sa kumo le Samoa Law Society. The court is given the ultimate power and jurisdiction when it comes to the Constitution. O le whamasinonga a Samoa, waiai le paua ma le malo si anga. E whaliliu, ma wha malo sia le wha vai o le malo Samoa. I to tonu la vai, iona paia. They have the ultimate power to operate the law, which includes the Constitution and the rule of law. E manga ya lale ang yanyi ba nga le aulisi ku le ku ala sawa lu ngole fa vai male pule le tula fo rule of law. E fa mela ko fingo. Le pawa le ya o ko fa msi ko Samoa. Fa foi uma ko ngwa nga ilungon ku na fongo. Fa tasi ai male fa vai o le malo to tasha Samoa male pule le tula fono. O ye fa uma meya. Nga o le fa masingonga a Samoa. Le parmenge, le pulenga, le al malo, por fifaiva, por comegiaonga, ya por pompia, por kayaking por la lava. Ele ai mas su kanga kaya. Fai nga ngala. Nga o le fa masingonga a Samoa. Finish. Sale, ya. E fa wap. Kalar kiusile ku morso se kero yesamo. The Constitution says Parliament needs to meet. The concrete fact is Parliament needs to meet no later than 45 days. Family say que lo isamo.
Fai mai le whaavai ka ko Samoa. E ka kau o fongo le Parliament. O le whaavai a koa ma le fola o le mele ka ko ki iai. E ka kau o ngā usu le fongo le Parliament. E le si lia ma le wha se furu ma le lima aso. Mai le aso ngā whaile palo ka Samoa le seibu aprila. Kau ngā usu le fongo Samoa le pidoka nga. A o le a toa le wha su lima aso. Kala le alo ia Samoa. Kala le arkiusi le ku mo le soseke lo ia Samoa. Whawa. Head of state administer the oath of the speaker. But at that time, there was a speaker already been elected by a party. Al malonan fatatuina ia le fong vitalai. Ol kemila. Woman ko fit fong vitalai le vanga fa faisa ye. What happens if the head of states declined? Who is going to take this oath? Ole fasili la. Ole fasili nga fasili el fam sing siti. Il kiusila. Ola na me kupu. Pe musulan malo e fiel fa ko konga. O ai la como fiel fa ko. Va marcare il chiusia so se che ro yesamo. Al tamalo lo New Zealand. Va per kanya. Somebody's got to do it. Because the Constitution says Parliament must assemble. Ora kaila I. E como vezes? Nanga leva mai vai e tatau o na fono o le Parlamento. Fa mai lor kisia so se kelo Samoa il fam singolenga fisi. O le fam sino sili. O ia e tatau o na faira ngalwenga. A musu lo le al malo e fatto tino e fatto tole le fon fatalai. Fam sino sili. O ia e tatau o na faira ngalwenga. Famari society, famari Kiusilia. Samoa Law Society said the court is entitled to anticipate who will do the assemble if the proper people decide not to show up for whatever reason. Markala Kiusilia. Ao to fiongo I famsino, mal famsino nga Samoa. O le meringi. O lau ko fama maulea. Filio ko. Poi o ko e kung fa kung ngol mele pe a fai. O tangata o la lato mata fai yoilea. O le talo ino le fono le Parlamento Samoa. Fati ngom fa ko ngi. O ko la fam sino nga Samoa. O tu te tau no faya. Article 30 says, court have the jurisdiction to administer all laws of Samoa. Alungan mela. Banga kurs furu. Laisi pela mai. O makafayoia a oko le famsingonga Samoa. Fa'atau nu'u tu la fono umam. A Samoa. If it's not done, then the CJ must do it. Kalangar kisideng kumur suseke Samoa. Ale fye se mere.
le whakaukonga lea, ma kalo le fonga le Palmenge. O le whaamasino Silia Samoa, o ia le na e ta tau, ona ia whaatau wina. The court can also order for Parliament to meet e mawhai le whaamasinonga Samoa. Whakongu Palmenge, usul fongo. Ele makukio ngi mea, wale makukio ngi mea ka kokele ilo akua. Denga fai le potu whaamisino les whare le kioa, vau maari waka kau leongo le whewhilai vau. Ai fai mai o le umi o whurasanga. Le si le mea na tau ele QC sa tu ma le societe lo ia Samoa. Lau fai tau e tol whapeltania o no tompele wha Samoa. Samoa Law Society also said Samoa law is different from other countries. Samoa, its law is unique because it's guided by the Constitution. Other countries don't have a constitution. Family finang so sa telo ye Samoa le lato kiusilen tu molato. O Samoa. Se ese ala kula fonga Samoa. Na me se kula fonga Samoa. Kula fonga Samoa. E kula nga ese e tai tama lona fa avai. O le kele o isi kungu. Ele a ingi fa avai. No constitution. O le mela le finga o se kele Samoa le kiusida. Mela le ese kula fonga ko Samoa. Por ahora, quiere va pegar o curafongo oko. E tama lo fa vai. O le kele o sia ku. Ele ki fa vai. Ele ngi me kama sa pa sui so. How i. Kasi la le mi kai ka ko. E ko kiki akolo ko suko sa ka ko malo ko kasi oi nga palo mele oi ka fefe. Ole fola sangala ale tua le fast. Ito tonu ole potu fa masino elas for tene. Fai mai fa Britania e lua laina. The head of state has exercised his rights, and he is the only one who can convene Parliament. Ole malo, wa faatino lona ya tutau. Ena oia, o iai le malo si anga, e talo mausua i le fono a Samoa. They argue that the orders made by the Supreme Court should be recalled, but to dismiss fast cross appeal. I think ole anga e unga le famsingo. Maurunga Supreme Court. Fale anga ngale cross appeal le sa fai. Ele vai anga le fast. Wa tau muli mai le mele na ya ile. Ele ki yo sole a umi ya forasanga ele. Ile sfale le lente nei so. Na matumai longo na mai yo io le. Eloia uma olo o fai mo fonga o vaenga te tasi. Pei ole officer lo ye siri, or QC mai ni New Zealand sa yai. Ole fast
o le QC ma ni si sa tu la ye o le so se ye te lo ye sa mo sa e vo la lo la do QC sa tu e fai la to for sang le ki o va mai le ver ka au ka wa le ngole fe o le fai le te nei acha le anga o le ava no amuni muli le na ava no muli ana ele to isi meto vesiste muli ana ata to e fo i tu le mele no tele no to i fa vai ele i roa ngai ko inga e ir ke mi o le finga malo sa mo ka usanga lus fundusu kasi ai nga pase me fa pe o le fa sa lo le malo la usul fongo 24 hours later ai ko so le fa sa lo wa cancel I didn't think okay do ele i loa ko inga ia o le whaavailenga sa so solo mai ai de kau singa o le kako malo. Sa wai lava, dele la au sa furu kau sanga o le malo koko kasi. Ai ho ono i lau palo ta. E ta pena i le pale mene lona sa furu fitu. Ale tatu atunu. Ai ngā palo man mene. Ta siri tangata. One man, all because of one man. Wa kupul melia, onga ore ka ngafkai ko kasi. Se fa ia tola utalale. Ole lo polas falide polas tofi. Na o fai tau ai le paus sa tu sia le fionga ya tu loma. Sina rese le word po kalame. E fata tau i le mele o man. O matuate lele a fianga o tangata whaingalu e ngala malo. I le mele o tupu. Alaka kira ue. I think wala nga ko por mea lang to telefon to ngata fengal ngal malo la yema tu pulang talbo le nga o ngalo awala fengal malo ngala go ngal HPP ka ia le dos fundu suka pum sui be ole tele o ngata fengal ngal malo sorry matua ia fia sot wa ia fio kwa sang wisi lei ine mele wene o le telefo te ngata whainga luenga malo wa fefefe e fatino lato tiutei le mea lato te sila fia laise sila o fionga minsta a fefea o le paus lale no foi tau motoi o foi tau mai ai ai tali le totele le tu a le tali la a le sta kata na tali mai le paus le o le tali le fioma ya asi e keni a fai tele si le fia o le fioma ya asi e keni o ye sa vea ma faipule ma le tu ma lo fa la fanga fa sa le anga no melua leva o lo soi fu pe le fionga ya sike o le tali lana mai le fionga ya sike ono o le mele o tupune il komisia la fenga venga maro fa mai le tala asieken ina lato vai temi o le komisia la fenga venga malo te fono ma le board of directors ma sui mo le komisi o tanga fenga venga malo ko kasi i le mele ele ya ma il malo po ai lava asia o po renga la ia
ai o fesuia telefono la mere wa yai na wa se ko bisi ila lo mtangal bangal palmia it's under the umbrella e kakala wa ya rather than before like komisi pule lo fengal ngal malo ku i o mangu ngala ya fam kalas o mangu ya a ke me suyer malo a lava ke mingoi fai lau ngal wenga e ngo ma fai ku si alan fatur tala. You know, I feel for those public servants, man. Ai ke loko, e ta tau fu ona tato malama, i le mafu anga wala i ona la to fa pea. You know what? Awa ale faya. Out. Oh, don't tell me ele out. Mate, I'm telling you. Ala mele ko por que minge tu a to a fa kulor me fai lo. Ai le fai me lo fa kwai. Fai ko fa fo alu. Ala melna. Ona po. Ala pino le mele tel no toni. Ona po. Samato ia i sa inga selenia le kalesia katoliko le palisi le pea. Sa faila i kala pula kapio ta hu po na po. Matu talano e manisio tamali. Sa nga lulue nga lue nga malo. You know, maulunga foi tu finga sa ia. Ole matu talano nga lea. Ole matu talano nga lea. Talo fai le ofenga lue nga malo. Ono le mele utu pur tebe le. Ole tali na asi e keni di komingi ne ba. Mele nga lainku ko kasi ele komise pule la ofenga lue nga malo. Awala le beda. Afisu ya imalo suye pe ko ai awalava. Ngi malo e lue mele komise la ofenga lue nga malo. Matangata fenga lue nga malo. Awa ele inka ka fenga lue nga malo al HPP. Ele ai foi inka ka fenga lue nga malo. Al fast. Ele ai foi inka ka fenga lue nga malo al SNDP. Ele ai foi inka ka fenga lue nga malo. Ele ngolongo inga pa poi ba. O tangata fenga lue nga malo. O tangata fenga lue nga a le fenga malo. Not for a party. Ale walue ngir pisasi. Wale ku ir besa ku sama sen ku ai. No mi goi. Ona ta lo fai le ofenga lue nga malo. Ona tele leo tala e sai le ofenga lue nga malo. But man, believe me, I know exactly what you're going through. I know because I once was a public servant. Ele tu sila lo lima, but ena olo talof. There's nothing you can do. There's nothing. Absolutely nothing you can do. Awal memoya, if you don't do as you're told, you know. You know what I mean, huh? Ahorita talo. O iala i fam sinonga. Tal sia ia vave na fai se fai unga na fam sinonga. Because le aka akol mere wa loka wa fapea. Wala ma fai nga. Mamingo. Nem fai. Aleva mais kan katui. Ele fengos ngarus sol ke ale al pisa. Oi yes pisa. There is.
Ya, le mea kupu ngengo sorke alpisa. Pung alpisa amare sorke, osso lo sorke. Ya baila le mea kupu. Uma kwa nga sorke, mafa pea kwa ya marpisa ai. Umar fa pepe ako pisa arwa ko man society fa ya sa mo kasi nga fa ko nga makuha ipo kwa malosia ang umakwal ka pa Felicia arwa ko malo ya so I don't know po si malo si so ko fa si mea ko wale o mere koe. Toe lava ole whaamasinonga a Samoa. Ia le man manu. Le mang mur ke ro kala whamai. Kusi ngā whele whamai kaua recuse le whamsing sida Samoa. Kaunga ongi koe sa whai le whiongon whamsing sida Samoa runga le koro hapio. What? Wa ia ile mea wo o ia le malosi o le vaenga fa faida ala isa pipi. Wa ile mea wo o ia. Maka o kia. Po le lava la le mea ka ko ke ka ile kamakau nga vare pola lava. Ko pawalo le mele ka ku fa mo moe. Toe lava ole whaamasinonga a Samoa. Au kara le whaiak whapea. E fefe lo le whaamasinonga a Samoa. E whai lana whai unga tonu. E tusa o nasi pelatu le whaavai i ona matafa yoi malona malo sianga. Ko puro man fabla ve akako. Le wo umanga fai o ko uma fueli tile o ko uma fueli me o ko la mele uso le ko e fam singo o fam singo nga le wa mafuai on ko ngo sul fongo Samoa. Putting pressure on the judiciary of Samoa and attacking the judiciary of Samoa. Never ele kupu mo le menge i kala faso piko Samoa. Koi foi le ko mele go fa ko inga yen kusia mele fa vai ele i loai ko inga ngi e yai se kaimi e o mai le luas furu kasi wanga pa se me va pe la mele kasir kangaka holding o mele power ako. But there was nothing wrong with the Fa'avai. I refuse to believe that. Makoyo ko kong mo le Fa'amaong il Fa'avai ang kusia ko inga. Le sa fa kong follower sa Samoa. La kung iya ko de pa lang fenga malo suile mea. Ai te lol vo ilo tama fo ne fia la tata no atia te oile tu ni sa. Wa ia fenga malo la kumai. Paulo tar sangali tila telo en. Por fenga malo fas, por fenga malo la tu le mai. Famole mole. To tilo le mele to tilo le vai ngale le Fa'avai. Le mele va mer QC wangu ngar Fa'avai. O la me fai pe amusula malo usul fongo Samoa. So sa yete lo ia Samoa o oto o lo o matua ia u whaalango lango iai tau te whina wina ni teunga e whai i le melea aisa inga nge i koe ngā pā i lesi whāsa furukau sanga lelo mga i a fia i kupulanga lalo wao la kunga li whanga o mai a lei masako mea ngawhai
We knew about it. We got to do something about it. Otherwise, in the next 40 years, that generation is going to turn around and say, what were you doing? E tau ona po le harwhinga malo la sau whaman o le mea lea e tau ona toe tiro tiro iai. Aisea, awani wale tu lima le tupulanga la vaoa e le isoi fo mai. E le isi fase furu tau sanga le mu. I koe ngā pāngi se me whapea sa fosi si alo malos koe whainga ngai whasara longa le sifuru luare po, koe kencho le si po, koe so le si po, koe kencho si po. Asa i mai la kupulanga i ele au ngā kupulanga kako. La el ko mea whamai fu o ko ula wia, les ko mea whamai ko waila le mele. Mena leo te whai atu le finei. O lo o utaro sia. O ai le whai ngā malo e tu me whamare mole, kilo i le mele a. E le i roa nei to ina na whai aisa. E le i roa ngai ko ingai o me kako le luas furusu kasi. Ai oso se me whapea, pule e kanke kwa kasi. Ka whirisa ungo ka ke kwa kasi. Ya, le ngana to te loto. Ala pe malo ka ko pe ngi malo nga ka e. Pe ngi malo nga ka mana mama nga ka o inga. Le kar suar ko ke se pe ngi la pe ngi malo ngi wala ngi malo. No, we're not. Ele ka ko ngi vale. O le mulimu tai I pulenga faa temokalasi. La pure vakamasi. E tu le whainga malo o lo o iai le whainu mela tele. E le ku se whainga malo e va I le fiku pe va I le varu. Le se senga. Anything malo vale? No, we're not. No, come on. No, I'm not gonna. I refuse to believe. No. Ele ka ko malo vale. So tato tang tao ina tamafana wala tunu. O to sa fai wina manuia o to wa onga. No, you're not. O to tamafana tu si lima yai o to wa tai o fai mate mua. Ina mea. No, le te ria lo mau fau la fonga le famela. La pel malo ka ko I malo ngi. No, we're not. Wala na ngana whapea. Nā ngā le mea whengu whir ki kiro kako. A umaror paroka. Ur malo fau, o ele kere whengu mela aviai. Ale wake ia kako, pum. Ale rasa wharika sa mo kau ko le worsi ma, pum. Ala mele ka yei. Kasi kaka. Tasi le tangata. Wana whawina le olo lea. Watato fia minoi iluma. Ana pawale la te ku marka kara. Al tangata foi le utelo. Ene na oia, ele tangata la yo na tu atu. La ko so mo meu. Ka ulfa perkangia pulling strings. Ngau e makia mai la kala leng fa. Ai organ kana la ku mai ku o la ka koso mai mai ia ma te pull mai strings ia. Alingi ia fa pengi ku. Ya. Le wa matan so fa salunga tele pulenga malwali ma fi anga. Amai il malo. Le fu o mer ko fa. I ku malo. Ai ma se mea ka se kup. Ai ma se mea ka se kup. Yere o sa I komisi. O ngal wengal fam sino. Le o sa I komisi. Ngal wengal fam sino. Ifa ko lokal. Le ai ma se kai mingo fa longa ngi sila. Wo so fa yer pa mi malanga vang fa fa lepa. Le komisi o ngal wengal fam sino. Po le fam sino fo sa mo in that matter. Esse ala mera. Le ai ma se kai mingo fa longa kwai. So ngi sila pa mi ai.
Helen Clark. Makamar kay mel palmia Helen Clark. Mafasolo may nga kuplang nga palmi sa. May nga kay miyo umay ya sa senda aten la songi. Okay, leifa alongo. Ise kaimi. O sa il fa msingonga. Be sa il fa msingonga maurunga sa mo. Be sa il fa msingo sili. Ang yusila po lava. Be sa il fo il komisi. O nga luenga al fa msingonga. Never. Fai nga malo kim kalasi. Momoer ka ilang walang momoer ka ilang alay nga. Awale sa ufuare isu oi kung wala ring ol mele momoer ka ilang alay nga. Mele ka pe nga ka ko. Ano fai sir. Anyway. Tatu tal siala. Ngal fam sinungal ni bayas. Pe ole atu mania ole asaso. Ole a mai lo la tu fa. Ia mana tu ole mele. Ole fa ngala vai au mai. Ole fa ngala la. Ele tu fai tu pili. Ele ko fai o ko fas ko kapili ko pili se sibe. Pe asa u fa ngwe ya fai ngoko. Fa penga foi o ko le chapipi. A sel fa ngal fam singonga. A ki ngai ngoko. That's it. Really? Do you think that'll be it? Emoi. Asa ulo le fa unga omolone ngai le ko pilejes. Quiero le melo que ngofo mo mavo. Pe fo le si unga le nga fai le ko ro va piola samo. Ele ya pili ngala. Ai ko forka ka mananga falli. Ko forka ka mananga falli. Ngai fo ko wan ka pu or ko il fam singo. Se ko fa ma ko ngangu fa mo le ngale o ko we ngal pese. Ai ko forka ka mananga falli wingo upor ko pese. Len ko fa sa o mai fo. Ol mela ngai o ngol mela. Alem fa no ko pili. Ko forka ka mananga falli. Pero manino, le mató el vai. Ile matau puluna. Le la ota tu tal si ne po la le tanu ngol el fa ngol fam sino ole meta wol men ne. Le fo ya la kala deng fa yak. Olo o tal si ya uma le fa ngol fam sino I. O se tamalea ile toe fa sa oina. Pe wata tawai ona yeini teu nga wata la feungo na fai le tatu fa vai. E koe fa sa oi mea ye de pe na langa mani for sa ngaroia. You know? O nei e fa ton wai le folaunga ataya. Ula fongo yung fa ko nge. I mea ye langa lo e fa mai wo lo I pe wo ngutu la fona I. I honestly believe Wai fai ngā malo e tule mai. Toi tira silo la e mele. A wai le lope feo lolo le mele kupu. Ele kako fai ngā aunga kupulangan nge. I seisi me kupu buri minu mai. Lesi kusuru kausanga po lesi koru suru kausanga. O na fia leo tu pulangan lalawawa. Mai le iso I fua mai. O na olena si da fia leo ngā tu pulangan lea na tu tupu leo ngā tu pulangan ne. Ai le I yai se mea na fai yai. O I whainga mara tue mai ia tā pena I le melea inga ia kupu wa kupu denga kupangange mauma ya I e le koe kupu I le munai o le tātou watan le si wai meo kau mātou salo wai ngimea te walanga kupangi mea langa pea hei mo meo pea hei marasi anga I oku whafo le waka pomu wa kua le mea o ngā ku makirikira ya kako ngā e se kanka leka ko soa mai ye I'm just saying mea pena o le me fo de o le utar si ele fa un ne ko va piola la mai a mai lo fa un ma mai lo mani au lape a mai lo mani fa to nunga poni ora a fai e sau de fa un al fa msinonga e fa au per fa nga malo le engei finish
ai a fai sel fai ngam sino take over o ko le lu fu ko ai ko file chvang sul fiku sul var a uma sawe ko mes fa ko o ko la ir officer ke mingir ke le ke te ka gamela ka penga fasi fu a fai nei ati wa apone le ko fio sa mo le fa manga lo ye fai nei a uma fasu lima so ele fono parlemene bo uma fo I mal fai nga malo tas tato tarsia la tapena nga fam sino ngale pula lava to ngole come on man, somebody needs to do something, and that somebody according to for sanga lo ye fai ngai ko al fam si ko le ko aka koyo el mal o vakasi fai mai la kor ko ngor ka ko mal bel aka ko yang isile mai isile se fo ko ngor ko mal really moi yes ai lo mo sing yo oi ako ai si de makanga wo ko kasi ka ko ai si de makanga mena le fatol e malo si la valo ma fo fau e mafai e tamafanau le tunuu atama mai ma oa oina ona tilo I se mea va ai e manino ai ai ta itama lo fa avai ina ia awang isau si fai mai o ia he pawa ko ila mala alo ko fa fonga mangi forsangani Famsingo Samoa, famsinonga Samoa. E yai le malo si anga. E tilo mafadi liu mafato nuu le tu la folo. Nobody else. Yo koe paula loka kumaru sianga le koe. Koe le famsingo. Mena le fa koe nge. A fefe le famsingo ngai fere fai unga ongo. O le mele ukupu. Yo walau kusko fingo kakusari. Ola ko wiga. Wala fa kala loka ka op. Ola fie so dia le kula fongo, sorry kula fongo. Tarsia. Ta penanga al Court of Appeal Samoa. Laudi di wina for sanga mulmuri avanga tetasi. Lesa failas for ila ala salantene. Ya. O tato fasona ne yas malefia fio la sapat malola ba ilo tono sa itato teteri orte mia foi oh and tomorrow don't know tayo mo mali un from sinongo ano ma from sinongo le va for toe malafia ngo ya tomata o le fetar si o sa salvaso ne te una mo mali un o si fam sinongo yo fanga solo ile terminate and also tao I want to make clear le mele tao pu le uto o neile le matao pu atuala Joseph Bonifacio from Sinonga yes it's gone back to court lo koi fo yo from Sinonga o sui le loia ma o sui le mafu fao o le fionga ya lo vao al fatal no ngale no fai e le tustale no uma le tao pu ma mai fa fo ma mai lo Ada sao no ngalo ba? Wa mana ia. Si fene ngalo ma tu ala lo le fio. Masala aula, wale aku kasi le aku rua. Au fa kele upuanga. And wale musumusunga fo ele ngangale ka wa il mele. Lau fo, sa al fa sa ngal sa fo lau fo. Wale musumusunga fo ele ngangale ka wal mele. Ma lol mususunga le ngana le uto e mai tu tang na wait a minute oi le nganga le ka ngoi oi le nganga le ka ngoi ile fu ko ka le nga amen ya al kama fo nga le kai kai le malo fo meng fala na musu ngale nganga ko finga lu fam sung si wangi ya le uma o mai fo fai fam kalanga interview le media right in front of the media fai le tala
Wale ku kasi le ku rua, awa ku fafia. La mer ko lalo le ali ku malo, masale ula. Le u fa e fa ngofie. Of course ele fa ngofie. Male me ala manu malo le mususunga le nga. Ale ku sui. Ole fisidi. Ai la le nga le. Ole nganga po wa ku lei o e sesi ke ko sui lo mago. Anyway, ya la ko wele ale. Ile mai mo mai ile vaso ya. Auto lunga la tatu proclame. Mal mai mo mel tatu wasnu le fiafi. Manuia lo fe wala tuni fa ngamalo lo ngoni po, manuia foi ya lo singa uma. Le vaso tatu to fe lai. Ile aso ata so fu mau ho langi ma. Tu ile lo fate mo Samoa. Fa sui foi mo i ni po. Bye Felicia.